Lej! Kikira. 100%. Ja. A mi ne paše? Niki, a mi daš majčko ven? A da boš jo dala gor. A boš jo dala gor? in sledi na vreme. Živja, jo Bob Nation. Kam gremo? Povej, da gremo v Pence. A gremo kar? Pence se sliši dobro. Pa rečete, jo Bob Nation, mi smo family Damjan. Ok, hvala. Jo Bob Nation. Mi smo Damjan family. Evo, danes imamo posebne obiske. Damjan, familija. Ajde, gremo pogledati. Pač počel kot Julen, reč. Gremo. A mami tudi snema, bomo tudi blok naredili. Ej, dvojno bo tokrat. Ej, Pence niso biti najboljše za tiste, ki hoče imeti lepo frizuro. Kako pridete iz Penc? Čef, a štekaš pa, da imam kamero na glav pa da jih posnamam, čef. A bila dobra? To bi lahko probal, ja. Aj, dobro skočil, oči. Veš kaj razmišljam, ne? On hoče ful razmišljati. Mi veste sam zabava. Imaš umo za na glavo? Okej, zdaj pa tam bod pa mene glej. Ne bom, primer bod. A si primer? A? No daj, si primer. Čakaj, še malo zaletati, da malo več šusa rabam. Pazi. Hello. Play. Čak mal. Lost the camera. Beep, 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 beep. Hey, ti. Jom. Skoraj moja noga sem izgubila. Niki, Kaj? a misliš, da mami upa skočiti tam? Res upam? Ja, ja, mami. Mam, ja se je kaj stala. Mal me pa je. Ajde, zdaj na mi. Mami. A to hudo? Spajamo eno posebno metodo, ki se reče neki stranski padec. Aj, dober. Ja, jaz sem veliko pogumna kakor ti. Kaj si rekla? Veliko pogumna kakor ti. Divja! Nikolini bom to pokazala, če bomo kdaj prišli še tam. Seveda bomo. Roke na ramena, tako glavo not, črtka Peter Zajci. Hop. Pa ti si prava vup žval. Nisem obžival.
Taja, kaj boš rekla? Da je carica tam malo, res. Je carica, ne? Ja, ja. Jaz sprem, da imamo enega sesalca dosti v bajti. Ne moram verjeti. Daj pokaži mamici rokice. Mami,